Selamat malam para pemirsa dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Mahesa di ajang Lintas Berita. Kembali masyarakat dibuat geger dengan tertangkapnya makhluk jadi-jadian berupa tuyul. Keberadaan tuyul tersebut membuat masyarakat resah karena banyak di antara mereka kehilangan harta benda berupa uang dan perhiasan. Tuyul ini ditangkap oleh seorang dukun ketika tuyul tersebut sedang asik duduk santai di depan rumah. Menurut informasi yang kami dapatkan, tuyul tersebut tidak suka pakai baju dan sangat imut-imut sehingga masyarakat dibuat gemas. Bagaimana kisah selanjutnya? Kita tunggu setelah yang satu ini. Dengan sombong sugih ulian bererong moyong di desa cara masa di kota ci sugih harta ulian malingan pisaga ngala bererong ngelene sing ngoyong-ngoyong mami berong enak yang ngali mami bang nyonya bejani mami berong enak yang ngali mami bang nyonya bejani sentahin mabad nyonya ning gleber-gleber po magambahan si kutu gempel-gempel mon berong teke pangalung ngemang nyonyo me ato me nyonyo berong enak ge nyonyo me ato me nyonyo berong enak ge nyonyo me ato me nyonyo berong enak ge nyonyo. Jani bererong senangon kanta jelema ubuang kucing awai mati nyang lima dot nani suge tapi malingin pisaga ada pes nenggel bererongnya lebina me ato me nyonyo berongnya nage nyonyo me ato me nyonyo berongnya nage nyonyo me ato me nyonyo berongnya nage nyonyo me ato me nyonyo berongnya nage nyonyo. Kebati engon kenana ngelah bererong bibi seliu nabi singtan meli baju gobani daki pengit pahit isi demit takut ngebelanja bonang kahne ngebonaga mami papi sok gaul nani jani mami papi bererong enak game lali mami papi sok gaul nani jani mami papi bererong enak game lali. Berat bukan ke ulian menyonyoin bererong sing tahen meswa ngomong gombrang cara barong si pati jele suge liu ngelah harta ojo si suge ulian maling pisaga me ato me nyonyo bererong enak ge nyonyo me ato me nyonyo bererong enak ge nyonyo me ato me nyonyo bererong enak ge nyonyo me ato me nyonyo bererong enak ge nyonyo. Berat bukan ke ulian menyonyoin bererong sing tahin meswa ngomong gombrang cara barong si pati jele dor suge liu ngelah harta ojo si suge ulian malingin pisaga me ato me nyonyo bererong enak ge nyonyo me ato me nyonyo bererong enak ge nyonyo me ato me nyonyo bererong enak ge nyonyo me ato me nyonyo bererong enak ge nyonyo. Kebati engon kenana ngelah bererong bibi seliu nabi singtan meli baju gobani daki pengit pahit isi demit